Assalamu alaikum dostlar. Bugün bizle ötön dersimiz mavzusu aslatның fizikалық ve geometrik mahiyeti. Aslatның fizikалық mahiyeti ve geometrik mahiyeti buldu. Fizikалық mahiyetiga İtalya qanaq bir S, T degan bir qonuniyat berilsin. Yoki bizde bunu HT deb qo'ydi. Yoki GT bo'lsin. Aytar vaqtga beqana bir qonuniyat berilsa, mush qonuniyatlardan bir qitim aslatlasak, biz şu chekning qo'zg'ilishining ildamligini topgan bo'lamiz. Ya'ni V teng o'sha berilgan xalqan birsin bir qitim bir aslat alaylik T bo'yicha. Shu yerda bizim topimiz ildamlik topgan bo'lamiz. Agar mushlarni 2 qitim aslat alsak, biz u yerda ishtiklash topimiz. S 2 T deb biz qo'yaylik. Agar mushu bergen qonuniyatdan biz 2 qitim aslat alsak, o yerda biz ishtiklash topimiz. Bir qitim aslat alsak, ildamlik topimiz. Shu ildamlikdan yana bir qitim aslat evetsak, V' T desek, yoki mushu bergen 2 qitim aslat alsak, bir so'zla aytganda 2 qitim aslat alsak, biz ishtiklash topgan bo'lamiz. Qandoqdir mushlar bir misol qarashtiraylik, aytaylik. Chekning qo'zg'ilish qonuni T kub qo'shilgan 2T kvadrat ilingan 3T plus 5 berilsin deylik. Yani mush chekning qo'zg'ilish qonuniyat berilsa, mushning T teng 3 sekund bo'lgan paytdagi biz ildamligini tepib ko'raylik. Ildamlik bilan ishlash tepib ko'raylik. Bu teng sol belgi, A sol belgi. Qani ish ko'raylik. Yeshish. Ildamlik bilan topamiz. Ildamlik tepish uchun mush qonuniyatni bir qitim aslat olamiz. S' T deymiz. Teng. Aslat alaylik. T kubni aslati 3T kvadrat qo'shilgan B'da aslati 4T bo'ldi. Ilingan 3 bo'ldi. Turalsan aslati 0 teng. Endi biz meshadan ildamlik tepish uchun teng S' aslatni T'ning o'rniga qancha qo'yamiz? 3 sekund qo'yamiz. 3 deymiz. Demak, T'ning barliq ma'nolarini 3 son bilan almashtiramiz. Shu chaqda 3 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 3 ilingan 3 bo'ldi. Demak, barliq T'ni 3 bilan almashtirdik. Biz buni sonliq ma'nosi deb atamiz endi. Bu 9 bo'ldi. 9 3 ko'paytsak 27. Qo'shilgan 12 ilingan 3. 27 12 ni qo'shsak 39, 39 3 ni olsak 36. Demak, T teng 3 sekund paytida bu bizning chekning qo'zg'ilish qonunining qonuniyat bo'yicha qo'zg'alayotgan jismning ildamligi qancha bo'ldi? 36 metr sekund. Endi biz ishtiklash deb ko'raylik. Ishtiklash depish uchun biz chekning qo'zg'ilish qonuni bo'yicha 2 qitim aslat olamiz. Biz bir qitim aslat tep qo'ydik, durustmi? Mana bizning birinchi ratlik aslatimiz. Mushundan endi ikkinchi qitim aslat olamiz. Demak, 3T kvadrat qo'shilgan 4T ilingan 3 dan yana bir qitim aslat etamiz. Bu o'zi birinchi ratlik aslati mana. Bu biz qo'zg'ilish qonuni birinchi ratlik aslatdan yana bir qitim aslat etsak, shunda biz ikkinchi ratlik aslat topgan bo'lamiz. 3 dan aslati 3T kvadrat deb betga tushsa. Shu chaqda aslati 6T bo'ldi. Qo'shilgan 4 turalsan aslat 0 teng. Endi mushu ishtiklashning 3 sekund paytidagi ishtiklash deb ko'raylik. A teng S' T'ning o'rniga qancha qo'yamiz? 3 ni qo'yamiz teng. Shu yerda T'ning o'rniga 3 ni qo'yamiz. 6 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 4 teng. 6 7 3 18. 18 4 ni qo'shsak qancha bo'ldi? 22 metr sekund kvadrat. Kelasi bizning bunaqa misolimiz chekning qo'zg'ilishining ikki chekning qo'zg'ilish qonuniyati beribdi. Bu birinchi chekning qo'zg'ilish qonuni yoki birinchi jismning deb qo'yiladi. Bu ikkinchi jismning qo'zg'ilish qonuniyati. Ana bu ikki jismning mang'an yo'llarining teng bo'lgandiki, ya'ni ikkisining bu o'z oldi qanaqa bir ildamlik ma'noda, bu o'z oldi bir qanaqa ildamlik ma'noda durustmi? Shu bularning mang'an yo'llari o'zaro teng bo'lgandiki, har birining ildamligini tepinglar. Onun uchun bu yerda biz mana shart qo'ydik, mang'an yo'llarini teng bo'lgandiki deydi. Demak, bularni o'zaro biz tenglashtiramiz. Şurada 3T kvadrat ilingan 5 teng
3t kvadrat minus t plus 1. Biz muş arqılıq neçə sekundda bular özara mağan yolları təң bolğalğan yolumuz tip almız. Qınası işəli bu təңini 3t kvadrat özara qısqıraydı o. Biz qıyqagan minus 5 minus t plus 1 10 tərəbді. Şu çağda biz minus t'ni 10 ötke, son ötkesek t boldu. Təң 1, bu minus 5 10 ötkeni plus 5 boldu. T təң qancha 6. Demek bu her iki cisim 6 sekund peytide her ikilisi mağan yolların boldu özara təң boldu. Yani buların ıldamlıqları qandaq. Biz ıldamlıq deyip işimiz gerek. Hesap müşərifindeydi. Bu her ikilisinin aralıqları təң bolğanlığı ki ıldamlıqlarına tip anladı dedik. Demek bu 6 sekundda buların ıldamlıqları özara təң boldu ki. Qine onca ıldamlıqla payla. Ildamlıq tip üçün her birisini qılışımız gerek, hasılat elişimiz gerek. Şu açıda V1 təң S1'den ştrix hasılat alması birinci çikitin qozuluş qanuniyetinden, eki cisimden qozuluş qanuniyetinden birinci hasılat alması. Təң 3t kvadrat hasılat deyim bolu 6t bolu. Endi t'nin orada qancha qoyumuz 6'dan qoşuyordu. V1 təң 6 kübeten 6 təң qancha 36 metr sekund bolu. Endi V2'ni tapali. İkinci ıldamlıq deyim. Çikitin qozuluş, ikinci cisimden qozuluş qanuniyetinden hasılat almamız. Şu çağda 6t minus 1 boldu. V2 təң 6 kübeten 6 minus 1 təң 35 metr sekund boldu. Şu çağda her iki cisim 6 sekund peytte bulanıp mağan yolları özara təң boldu ki 6 sekund peytte birincisinin ıldamlığı 36 metr sekund, ikincisinin ıldamlığı 35 metr sekund. Bizden kelesi hesabımız cisim qanaqtı bir S degan qanuniyet bilan qo'zg'aldi. Endi cisim deydi, undaq savol bizda. Cisim necha sekundda to'xtaydi? Yani necha sekundki bu hareketi to'xtaydi deydi. Mushu peytdiki, yani to'xtagan peytdiki vaqtni tipini deydi. Demek biz bilmiz, cisim to'xtaganda onun ıldamlığı bu 0 boldu. Shunday qo'y. Demek biz oldin ıldamlık tapaylik. Ildamlık tip üçün biz nima qilishimiz kerak? Buni da birinchi retlik hasat yapışımız gerek. Bir qayta hasat alamiz degan so'z. Hasat alaylik. T kubni hasati 3t kvadrat. 3t kvadrat bölüngen 3 o'sib chiqasin ilingan. T kvadrat hasati 2t 2 o'sib chiqasin plus 6 bo'ldi. Təң 3 qısqarası t kvadrat qaldı. Minus t plus 6. Yani biz bilmiz. Cisim to'xtaganda onun ıldamlığı bu 0 boldu. Bunun ıldamlığının ifadesi, yoki təңlimisi hazır muş çağda t kvadrat ilan t plus 6. Demek muş ıldamlıq yoqumuz 0'ga təңləşdirimiz. T kvadrat minus t plus 6 təң 0. Çünkü cisim to'xtaganın ıldamlığı 0 təң boldu. Muşu to'xtagan peytdiki vaqt tepişimiz gerek bu hesap şartı bo'yicha. Qani ondan sonra təңləşelim. Biz muş təңləyersek t1 təң t2 təң 2 tomar çıxdı. Bir tomar bizde 3 çıksa, ikinci tomar qancha çıxdı? 3 çıksa, kelesi tomar bize minus 2 çıxdı. Yani bizge vaqt ölçendirlik üçün biz faqat ijobiy son alamiz. Shu chaqda berilgan hisobning javobi t təң 3 sekund deb javob yazamiz. Tekrar do'stlar 5 chiqdi ekan. T2 bize t1 minus 1 chiqdi ekan. Sal xatolashibmiz. Shuning uchun vaqti 5 sekund. Yani cisim 5 sekunddan keyin buni ıldamlığı bo'ldi 0'ga tənglashdi. Endi kelesi bizde hasılatның geometrik mahiyeti. Hasılatның geometrik mahiyeti degan vaqtda biz qanday bir funksiya bo'lsin deylik. Qanday bir funksiya bo'lsin. Mush funksiyani biz koordinat tashkilsak, qanday bir funksiya bo'lsin. Qanday bir chektida, aytaylik bir x0 chektida yurgizilgan yondashma təңimizni yazalaymiz. O biz qanday bir y təң f of x degan funksiya. Bu bizde yondashma təڭim bo'ldi. Yondashma.
yondashma tuzning yondashma tuz. Biz bu geometrik mahiy degan ota o'sha yondashma tuzning tenglamasini yozgan bo'lamiz. Birinchi yondashma tuzning tenglamasini topadigan bo'lamiz. Bu geometrik mahiy degan otada. Ikkinchi bulung'liq koeffitsient. Bulung'liq koeffitsient. Bu bulung'liq koeffitsient degisi altıncısı o'tgan bo'lsa, aniki üçüncüsü şu yondashma tuzning OX yoki abscissa o'qi bilan asıl qilgan bo'lug'ini qisqartib yozdim, bo'lmadi. Asıl qilgan bo'luq bu alfani topadigan bo'lamiz. Bu 3 narsani haslatning geometrik mahiyati desak bo'ldi. Qani undaqda mushlar bir misol qarashtiraylik. Bir mundaq misol. fx teng x kvadrat bilan 3x plus 2 funksiyasiga qandaqdir bir yondashma tuzning yani x0 yani x0 2 bo'lgan chekitdagi yondashma tuzning bulung'liq koeffitsiyentini tepinglaydi. Demek, sonuç biz nima qilamiz? Bulung'liq koeffitsient tep uchun biz bu bergan funksiyani asatamiz. f' at x ana keçirsem ben size bulung'liq koeffitsiyentning formulasi yozib bereyim. Bulung'liq koeffitsiyentni k deb belgilaymiz. K teng f' x0. Yani bulung'liq koeffitsient tep uchun bergan funksiyaning x0 chekitdagi ma'nosi shu bulung'liq koeffitsiyentning ma'nosiga teng bo'ladi. Demek, albatta biz bergan funksiyani asat olaylik. Shu joyda x kvadrat asat 2x 3x asatı minus 3 bo'ldi, turaqsan asat 0 teng bo'ldi. Endi, demek bulung'liq koeffitsient k san tep uchun men shu asatning x0 chekitidagi ma'nosi tepishim kerak. Yana x0 chekitimiz biz 2, yana x'imiz 2 bo'lgandiki bu ifodaning ma'nosini topaylik. Shu joyda f' 2 deb yozma, teng x o'rniga 2 ni qo'ymay. Yana asatni qo'ymay, 2 ko'paytirilgan 2 e'lgan 3 bo'ldi. Bu javob qancha bo'ldi? 1 bo'ldi. Demek, berilgan funksiyaning grafik yurgizgan yondashmaning bulung'liq koeffitsiyenti qanchaga teng? 1 ga teng. Shu k teng 1 deb bundaq javob yozamiz. Endi bu bulung'liq koeffitsient degan nima desanglar, birinchidan bu bulung'liq koeffitsient orqali biz tuzning qanday o'rinlashganligini bilamiz. Agar bizda bulung'liq koeffitsiyentimiz bizda ijobiy san chiqsa, u chaqda bu tuzimiz o'skuchi bo'ladi. Tuz o'skuchi. Yani o'skuchi bo'lsa mana bunday. Yani solda 10 qarag'anim bo'ldi, o'sib turdi. Yani solda 10 qarab yo'q, yuqori ko'tarib oldi desak bo'ldi. Oddiy tilda aytganda. Agar k sonimiz biz 0 chiqsa, tuz o'smaydi. Tuz o'smaydi desak nima bo'ladi? Yoki tuz o x ga parallel. Yani tuzimiz OX o'qiga parallel bo'ldi. O chaqda biz tuzimiz boya o'sib o'tadi, yani solda 10 qarab o'sib o'tadi. OX parallel bo'lsa, karantin chizgan vaqtida mana bizning OX tuzimiz bo'lsin, qanaqdir bir yerda mana mush OX ga parallel bo'lib qoldi. Kelasi bizning k bizi salbiy son bo'lsa, u chaqda bu tuz kemiguchi. Kemiguchi degan so'z, ya'ni soldan 10 qaragan vaqtida tuzimiz nima qoladi? Funksiyamiz, ya'ni kemayotgan tuzimiz kemiguchi mana o'rnashadi. Şunun bilan biz k'ning 3 turli holatdagi, ya'ni 3 turli ma'nosi holatdagi tuzning o'rilish to'g'risida bilib olgan bo'ldik mana. Shu degan qaytlaydik, k ijobiy son bo'lsa, bizning tuzimiz o'skuchi, ya'ni solda 10 qarab yuqori ko'tarildi. Agar k sonimiz 0 bo'lsa, OX ga mayli yuqori tarafda bo'lsin, mayli to'g'ri tarafda bo'lsin, mush OX bo'lib qoldi, parallel bo'lib qoldi yoki OX o'qida yetishi mumkin. Yani agar k biz salbiy son bo'lsa, bizning tuzimiz kemiguchi, ya'ni solda 10 qarab nima qilib to'g'rilashadi. Endi bunga yana bir misol qarashib ketaylik. Kelasi biz mana misol. fx dan 2dan 1 sinus 2x elingan sinus x. Yani x 0 chekitimiz bizning pi bo'lingan 3 bo'lsin. O'sha chekitdagi yondashmamizning bulung'liq koeffitsiyentini topaylik. Uning uchun asatamiz f' at x teng turaqsan o'sib chiqildi. Qarang, sinus 2x bu bizda murakkab funksiya. Bu bizda oddiy funksiya. Chunki argument x, argument 2x bo'ladi, bu bizda murakkab funksiya. Murakkab funksiyani tashqi funksiyadan asatamiz. Demak, sinus asati kosinus 2x ko'paytirilgan ichki funksiyani asat etamiz. 2x nimasi asat elingan sinus x asati kosinus x.
Bu 2x asatı 2'ye teң. Bu 2'ni bu argument köpeytip 4x dep yazmaymiz. Bu 2 aldı koeffitsient köpeytildi. Şu jagda 2 ile 2 kısqırıp biz kosinus 2x kaldı. Elinğen kosinus x boldu. Endi k tip üçün aslatның x0 çiktidiki yana pi bölü 3 bolğan çiktidiki menas tapımız. Teң. Kosinus 2 köpeytilgen x0 pi bölü 3'nü koymiz. Biz pi bölü 3 degan 60 gradus. Elinğen kosinus pi bölüngen 3 teң. Bu yerda köpeytsek bize kosinus 2 pi bölüngen 3 çıkıdı. Elinğen kosinus pi bölüngen 3. Endi jadvalga qarasak kosinus 120 gradusdaki menası minus 2'den 1. Elinğen 60 gradus menası 2'den 1'ge teң. Cevabı minus 1 boldu. Demek bulunğu koeffitsient minus 1'ge teң. Endi biz muşu yanlışmı tüzünün OX oku bilen icabi yönelişteki bulun tapaylı. Demiş ki icabi yöneliş deyapman. Bizler bunu 9 zip öttünler. Bulun 2 yönelişi var. İtaylık mana karanlık tekşikte. Bir çekti. Bu 0 gradus olsun. Endi biz icabi yöneliş deyip saat tiliğe karım karşı yöneliş etimiz. Bu biz icabi yöneliş. Yani bulun miktarı nimkulu ösüdü. Yani selbi yöneliş deyip saat tili boyunca yönelgenini biz selbi yöneliş deyip etimiz. İtaylık 30 gradus bolsa bu 30 gradus bu birinci çeyrekte bolsa minus 30 gradus bu 4. çeyrekte boldu. Bu ise 9 ötüp kettiler. Kıyınlıkta muşnanga misal karıştıraylı. Mundaq misal bizde fx'ten 2x kvadrat 2x kvadrat koşulgan 3x koşulgan 4 x0 çekti bizde minus 1'ge teң. 2x kvadrat. Demek belirgen funksiyanın x0 çektidiki asıl kılgan yandaşma tüzünün qanaqa bir funksiya olsun dedi. Aldığım misalda x0 çekti. Mana qanaqa bir funksiya mushun x0 çektidiki yandaşma tüzünün mana ox oku bilen mana ox oku bilen asıl kılgan bunu bulun tapaylı. Alfa bulun tapaylı. Onun için biz qana işimiz. Hesap bizge mundaq berildi. 2x kvadrat qo'shilgan 3x qo'shilgan 4. Yani x0 çekti minus 1'ge teң. Endi muşu aldı bilen formula tanışıp alayı. Bulunluq asıl kılan bulunluq miqdarı dep üçün biz tanings alfani paydalaymiz. Bu tanings alfa nimге teң? Yani f ştrix x0'ga teң. Yani aslatның x0 çektidiki menası tanings alfa funksiyasi teң. Eğer biz tanings alfanın menası dep alsak, andakimiz bulunluq miqdarını aniqlag'ili bo'ladi. Yani ketdik. Aldı bilen aslat tapaylı. F ştrix at x teң 2x kvadrat aslatı 4x plus 3x aslatı qo'shilgan 3 90 aslatı 0'ga teң. Endi aslatning x0 çektidiki menası tapaylı. F ştrix minus 1 teң 4 köpeytilgan minus 1 qo'shilgan 3 teң. Hesaplaymiz. 4 minus 1 köpeytsek minus 4 boldu. Qo'shilgan 3 teң qancha boldu? Minus 1 boldu. Demek aslatның x0 çekti menası qancha teң? Minus 1'ge teң. Demek tangens alfa teң minus 1'ge dep mundaq yazamiz. Bizge bulun tap deydi, durustmi? Bizge bulunda ya gradus bilan chiqadi, ya radian bilan chiqadi. Bu yerda gradusum yo'q, radianim yo'q. Endi qanday qilamiz degan vaqtida qaranglar. Alfa teң deymiz. Agar bizda salbiy son chiqsa, mana yozamiz. Pi minus arc tangens 1 deb yozamiz. Qarang, bu biz salbiy mana, bu ijobiy mana bo'ldi. Biroq salbiy mana bo'lganlikdan pi minus deb yozamiz. Agar 1 yil bo'lgan bo'lsa, italiq tangens alfa teң 1 chiqqan bo'lsa, biz ne yozadik? Alfa teң jadvalga qarab aytdik. Alfa teң qancha? 45 gradus deb yozadik. Agar 1 bo'lgan holatda bizning tangens alfaning manasi salbiy son chiqadi. Qanday qilib salbiy son chiqmasa, o'sha yerda pi minus arc tangens shu salbiy sonning ijobiy manasiga, ijobiy argument bilan bu aksi teng funksiyani kirgizamiz. Shu yerda pi elingan arc tangens 1. Buning manasi bizda qancha? 45 gradus. Yoki teң o'sha yerdan pi degan bizga 180 gradus. Shunaqa. 180 gradus elingan 45 gradus teң 135 gradus. Yoki buni boshqacha pi elingan
Bu 45 gradus radiyan boyunca pi bölünген 4 деп жазған болу. Мәхәржі 4, бияқы 4-тен, шу жадың болу 3 pi bölünген 4 деген мұндақ жауап келіп чықыды. Келесі біз мұндақ мысал, f(x) функциясы x var 3x plus 2 bergen. Yani x0 çekdiki yandaşım tüzünün ox bilen icabi yönelişteki asıl kılgan bulon tipini alaydı. Alfan tipini alaydı. Kettuk. Asat almaz. X kvadratın asatı 2x minus 3x asatı 3 bu. Turaksan asatı 0'dan. Yani asatın x0 çekdiki menası tapali. F' 2 ten 2 köpetken 2 elinğen 3 oldu. X0'dan 2'ni koyalım. Şundak mı? Ten bir 1 oldu. Demek tangens alfa ten 1'ge. Ben bay itip ötketim. Biz qanasan icabi san. Demek alfa ten jadval qaraytımız. Bu qancha 45 gradus. Eğer radian bilen pi bölüngen 4 desek boldu. Kelesi mundaq bir misal bizde. f(x) ten kesra bersuneli x minus 2 x plus 3. x0 çekti üçün biz 0 degan bir ma'no alaylik. Yani bergen funksiyanın x0 çekdiki жүргізген yandaşım tüzünün ox bilen icabi yönelişteki asıl kılgan bulon tapaylı. Al bilemiz asat alımız f' hat x ten kesrini qana asat aldık. İsna çürüme mexarjini kvadratlayımız. Al bilen sürdüğünü asat alımız. Köpeytimiz mexarjideki ifadege minus sürdüğü ifadeni öz peçi kaldırıp köpeytilgen mexarjideki ifadenin asılatıға tapımız. Şundak mı? Tamam, hesaplap göreli. Mexarjid x plus 3'nin kvadratı öz peçi kaldırmız. X asatı 1'ge teң, san asatı 0 teң. Birini ifade köpeysek, muş ifade öz kep çıkıdı. Minus. Bu yerде x asatı 1'ge teң, 3 asatı 0 teң. Bu birini qanaqa ifade köpeysek, şu ifade öz kep çıkıdı. Demek tırnak içige x minus 2 dep yazımız. Teң. Tırnaqın içi biteli. Mexarjid öz peçi köçürümüz. X plus 3 minus x plus 2 oldu. Teң. X 0 kısqıraydı. Sürdü 5 mexarjide x plus 3'nin nimesi buldu? Kvadratı buldu. Yani qaranglar. Biz hasılatdan x0 çekdigi mənası depetimiz f' 0 dep yazımız. x0 0 qoymuş. Şu çağdın buldu 5 mexarjide 0 plus 3'nin kvadratı buldu. Teң. Mexarjide 9 buldu. 0 3'ni qoşsaq 3, 3'ni kvadratı 9. Sürdü 5. Yani demek tangens alfa teң qancha buldu? 9'un 5 buldu. Yani sizler deyse, bizden jadval 9'un 5 degende yana bulonun miqdari berilmegen. Qanday qilamiz? Bu chaqda hech qanday bir qiynalishning hojati yo'q. Biz ijobiy son chiqqanlikdan alfa teң deb yozamiz. Arc tangens 9'un 5 deb mushaq hisobni qoldiramiz. Yani tırnaqcha bo'lsam bo'ladi. Agarda sizlarda mushayda tangens alfa teң qana bir salbiy son chiqqan bo'lsa, italiq minus 9'un 5 bo'lsa, qanday qilamiz o chaqda? Buni biz boya tushunib o'tgandik. Agar bunda g'alati berilsa, o chaqda alfa teң pi ilingan arc tangens tırnaqcha 9'un 5 deb bunda his qo'yamiz. Agar bizda tangens alfaning ma'nosi salbiy son chiqqan bo'lsa, mushtaq hishni unutmanglar. Bizden kelesi qarashtirgan misolimiz yani mush yandaşım tüzden təmimiz qandaq. Bay ötketdik mana yandaşım tüz yandaşıp ötüdü. Mush yandaşım tüzden təmimiz tapalı. Qana tapımız. Mana bir misal bersin. Yerlikten 2x kvadrat eğilen bir funksiyasıga x0 çekti жүргізілген yandaşımның iki yandaşım tüzden təmimizi izinla deydi. Qana qılımız. Yandaşım tüzden təmimizдің formulası var. Y-ten fx0 qoşulgan f' x0 tanışılan x ilingan x0. Mana formulası. Bunu bir-birlep konstruktör çıqqandek çıqamiz. Al ben f(x0) degenim o. Bu funksiyanın mənası. Yani f x0 çektiğimiz biz 0. Demek f degenimiz funksiya. Funksiyada x0 0'ını koymuş. Şu çağda 2 köpeytilgen 0'ın kvadratı ilingan 1 oldu. Teң. Bir köpeytkende 0 çıkıdı. 0 minus 1 teң qanchaga minus 1'ge. Kelsi f' x0. F' degen hasılatның mənası degan söz mana bu. Onu hasılat tapalı. F' hat x teң 2x kvadrat ilingan 1'den hasılat tapımız. Hasılatı 4x oldu.
тұрақсан асылат 0 тең болды. Демек, берген функцияның асылаты 4x. Әнміш 4x болған асылатының x0 чекітке мен асылатымыз. Yani f' 0 деміз. Қараңла, f0 ба, f' 0 ба. f0 деген функцияның мәнасы x0 деге, f' 0 деген бұл асылатының x0 чекітіге мәнасы. Демек, 4 көпейтілген 0 болды, тең 0 болды. Демек, әнді қараңла бір-бірлеп жығыштырымыз. Y тең функцияның мәнасы минус 1. Келесі қошылған асылатының мәнасы 0. Тырнақ açımız x өспей шығалу, еліған x0 чекітқан жектен 0-ға тәң. Бер 0-ны қанақ ипады көпесек 0 болды, жауабы қанша минус 1 болды. Демек, бұл яндашма түзінің тәңімісі y тәң минус 1. Келесі, мұндақ бір мысал қарышы деді. Келесі, y тәң минус 2-1 x квадрат плюс 2x функциясы жүргізген яндашма y тең 2x минус 2x функциясыға параллель болдығандек яндашма түзінің тәңімісіне тип олайды. Есабын шәрді демек, бұл бізді қанады бір парабола. Тармаққа төген қарайды ке. Италюқ. Мана бір парабола. Бұл минус 2x деген бұл беді бұл коэффициент қаралған сәлбесен, демек қанақты бір мұндақ бір түз. Мұш түзге параллель болдығандек, һәм бұл берген функцияға яндашым болдыған түзінің тәңілмесіне тип олайды. Тәхминен график масштаб болды. Яғни мана біздің y тең минус 2x, бұл бізде y тең минус 2-1 x квадрат қошылған 2x болған бұл параболымыз. Әнде һәм бұл түзіміз параболға яндашым болыш керек, һәм y тең минус 2x-қа функциясының графигі болыш керек, параллель болғандек бұл яндашым түзінің тәңіміз типе дейді. Учады қана қылмыз. Қараңла, 6 сыныпса өттіңла. K1 тең K2 болса, учағда түзлер өзлерін болу параллель болды. K деген қине, мана минус 2. Демек, K1 тең минус 2 болса, демек, K2 мені болу, минус 2 тең болу. Демек, бірінші түздің бұлыңғы коэффициенті минус 2. Бай етіп өткеттім, сәлбисан болуқтың, бұл түзіміз кемі күші. Демек, ішкенші түзіміз бұл, мұның параллель болуқтың, әріш келсе, бұл ішкенші түздің бұлыңғы коэффициенті қанша тең болу, минус 2 тең болу. Әні K деген, бұл не ол? K-ның формасы қандақ? f'(x0). Шындақ қой? f'(x0). Демек, бұл коэффициентінің мәнасы бұл асылатына x0 чекітіге мәнасыға тәң. Демек, берген функцияны x асылы тапалы. f'(x) тәң. x қадан асылаты 2x, бұны көпетсек, 2-ден бірлі қысқырып, минус x қалды. 2x асылаты 2 тәң. Плюс 2. Сәз сол қойшылам мүмкін. Не үшін біз асылат таптық? Біз асылатыны тапқынымыз сәбәбі бізге x0 чекті берілмеген. Яны мұны яндыш чекті x0 бізге берілмеген. Шу x0 чекін теп үшін біз асылат таптық. Бұл асылатыны тепіп, әнде бұл минус 2 санығы не қылымыз тәңіштірміз. Минус x плюс 2 тәң минус 2-ге. Мұш тәңілмейсіміз. Минус x тәң қанчы болды? Минус 2 минус 2-ге. Минус x тәң минус 4-ге. X тәң 4-ге. Біз нем теп алдық? Шу x0 чекін теп алдық. Яны мұшу x-нан 4 болған мәнасында, демек берген функциясының графиға бұл түзіміздің қылы яндашып өтеді ке. Башқы шекілердің мұқымайды, яндашмайды. Сәл жырақ кет қалды. Әнде һәм яндашқан әлетті бұл түзге параллель болмай қалды. Демек бұл x0 чекітеді берген функцияның графиға яндышыды, һәм y-тан минус 2x қылын болу параллель болу. Әнде ондақта мұш яндашым түзінің формуласын yazali. Onun için bizde tәңімсіз y тәң f(x0) қошылған f'(x0) x еліған x0 бұл бізде яндашым түзінің тәңімсі. Қараңа, асылаты мәнасы ба мұ? Ба. Біз қанша кетен бұл? 5 минус 2 тәңді. Шында қо. Әнде x еліған x0 езіш бұл тәс әмес. Әні f(x0) дейін мұ? Функцияның мәнесі. Функцияның мәнесі ба мұ бізде? Yok. Функция мәнесі деп үшін бізге x0 чекті керекті. Біз x0 чектіні берген функцияны асат еліп, k саны тәңләштіріп, x0 чектіні қылдық, теп алдық. Әнді біз функцияның асылатын мәнесі тапымыз. Әке жүрі функцияның мәнесі тапымыз. f4 тәң
minus 2'den 1 f degan funksiya bergen funksiya qo'yamiz minus 2'den 1 ko'paytirilgan 4'ning kvadrati qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 4 teng 4'ning kvadrati 16 qisqaraydi minus 8 bo'ldi 2 4 plus 8 teng qancha 0 teng demak katta y teng funksiya ma'nosi 0 qo'shilgan haslatning ma'nosi biza minus 2 teng tırnağıçımız x elinğen x 0 çektiğimiz qancha ekan 4 teng teng şu çağda qancha bo'ldi hisoblaylik 0 minus 2x plus 8 bo'ldi şu y teng minus 2x plus 8 berilgan funksiyaga yondashma ham y teng minus x tuzgan bo'lib parallel bo'lgan yondashma tuzgan tenglimisi